Kumasi and none of Pequintran, Rosam Cassia, Abetoja was say Yamawa Sote. A year last year, police for Bibri National Monka, near Nimsa Fidi and Ankanyakopo boy mobile, and as a young Cassancy, she is senior, or will be so insensible. And none of Kumasi, somewhere since a police nearby, a be more uncles out one, will be back a bit more for fair pa. Owode ne kosa no ya na ewo na nkasa de ye ntimi hu bibi potia de owo ni ba na emu adansefo a na omo wo ho a ewo ni siye no akoye nsam mienu sesi a ye hu ne ye fa ne ye ka na esiye no update bi e beba nso ekwentu a me de ba besum adanse ni ba ko a wo kan se ye aban mpani fa na se o mampani eba enti ye moto Okada bi o mu jinja kwam na police ni what tries will be ye a Okada boys in frequency near and penny phone a banner quamu bedaho into a quiet say we no sin that you say police needing ni moto no echo share a yetipa track biase son about conso case a Okada boys ni bin so baku we are phone at say police no sin enti chance in him na chese or then a cat ni moto no echo bra a year tipa track na se edisa oye ne kase about ye mfoni yentimi yincha because I know them pa post ni sabi ni tie se ni tisui atie fesu memu apa memu niema nyina sa bredi ano odi odi me enkohwe adansefo no ensem a omo wode mai ye ba ye beto aso o mampanyini na na dodanko akufo ado yewura enim panyimfo aka adefe form koye no angoma so ene ne mpotemu na enura enteya yenya ye ne se kantin krono ebra na o mampanyini eba no yesi police ni baako se de ne siye ede moto ki idi abrantie bi achi unfortunately ebusuya the siye no abona malewu ayeduase twimduase kuteni ne mpotemu honorable 1 anope machin o Major Edumera na pombo ko de bo abdomo busu hia mo arehosemo a anope wato yenkra yepemu nkyeremu yie eba ne sen bodaroma pattern we de na sa kwanya so na mama tifu ni na achi na mama wo adwumaden a wo ne papanfo ebo edesom asanteman na mpanyimfo se ade chini anti asemfofo ayichi enya si dodo na aka ne dumse si na do dankwa be ma oisin so mansa no waham nkani asema ha ye wahase no oba anwomafo a odi 250 megawatts power PV terminal plant aba nti enura eno ye se obeba no aba commission ti nyina aye ko ho na cutting lifting boba no arehosema itie ene se a police fo a mpanyimfo oba a omo hwe so omo betisi kwam se de be ya prevention dia insi no na we kra de o fekien UST a oba ye police post bi wo ho sa abrantie no we police ni wo ho a yini no e wo mpatemu ha na mankwankwa nkoto so na me kupi ho no enti ya minya ye ne se mutu no basa na class no ba na class no by kwan no bi na according to eyewitness no mo check na at branch bi shi di mutu ba ne bi ho no ma se ya no ya so branch check ata se aben no bossa anyi person mo gina nchen ya no mo person bi gina nchen nti se nku 29 e di apim ada mutu no se de be ya kwan no be da ho ntu 29 sha no oni security bi na anyi na ji a omoko nti niti police ni niti ko bo back no and or she watch and then so one local helmet no lock no one about the accident to obo han and tino helmet in it kan fan ti so sa nti abrantie ba ko no so ehwe ho a wono so ne namu nyina ebubu a nti ya menya ne se makwala ba ko na banfo ne abrantie na wono no hwe fom no according to sources ne de omo se de o ku ma wonti min kasa na police ne de am minimum pa bantenje kura asemia reho pa nese Kia University police post hona gentleman adwuma right or military area udu aibiasi gita
kwan bi da ase ho hostel bi o ye friend Shalom ya ba be new police post bi o ho no be purposely for the protection of the students nti omo to buy ni be bra no no de bekrum ama mranti ya no mo snatching students no phones any abiabe no omo eni tisa na mo no ma ya amata abia no abra seta adanti ufia ntrata kwa hwe ni nkwan ya no anya biara unya ni din Yura mreko animu no reliable information and say information bi amope no na de beba that's it na see no na ku yinu mu kakra and time no so beja pasa o che de nya information papa wan ya obema we total that's nese ebra omampanyini ene mpanyimfo no eba no ono no eba bai kwam enti bakwa ono so timoto so no eya asodin a ompese obe free kwan num right into ono no buy kwan num or buy kwan num na wo sen ko de ne nan no ye den wo de pia hwan omo te so a ya na wo mutimi ye niam abibiri na de ya na enwanwa ne se se uye bibi sa na ohre won kwa still life but goes on na ninti no ya be fa sa akwenye so na ya bambofo na mpanyimfo ba omo hwese kwan mu be bai no ya omunya abotre kakra matimemfo na toda niam ha omo ye ya na eni nya good according to sources no utu ne nan e de pia na sa wadi pia otu ne nan no e de pia civilian na ono so timoto so no kwa chi sa chi oh I see na we no so nti ase wo pia na fito nti unse cars no so anyway mo na ekọ nti according to eyewitness no police unity yes and suavo no man nti e bo track dum na kan no hwe ho niti ko bo articulator track num ene kan no hwe form ene fa niti so ana pepe wow ha nti o he video na unse o mo gina ho no na wo pam na ye den no ye sen wote sound no na udinachi ye den o pam na ko he wow ti one no na eba o ma ya chi na che honorable anope ye na wase bibiara ni abesia ba unche have a good morning ayeduase chumduase kuti assemblyman honorable Atobra Justice and anope waboye nchiremu kakra sesi ade ensem a yenya ne yesese update bi a yebenya bia no ye de ba beso